Kada smo 2008. godine u ovaj posao krenuli, naravno nismo krenuli od nule, još zakonom iz 2003. godine su udareni temelji i urađen prvi pokušaj da se u ove oblasti uvede red. Nažalost, vrlo često u proteklim godinama za to nije pre svega postojala politička volja koja je uvek važna i neophodna, ali sam siguran da od 2008. godine se permanentno demonstrira politička volja da se određeni izlazi nađu i dovoljno hrabrosti da se suočimo i sa rizicima potencijalnih neuspeha, ali da pokušamo da ceo proces dovedemo do kraja. Danas, samo nekoliko nedelja nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, donošenja neophodnih podzakonskih akata, mi ne možemo još uvek da pričamo egzaktno o konkretnim stvarima, ali možemo da kažemo nekoliko rezultata koji su vidljivi na prvi pogled i koji nas hrabre u tome da smo ovoga puta pogodili metu i da smo svakako na dobrom putu da u neke od oblasti uvedemo definitivni red ili barem da postavimo temelje za to. Odmah na početku hoću da kažem da smo svi mi zajedno svesni da će za rešenje tri ključna problema sa kojima se danas suočavamo. Prvo je nedostatak planskih i urbanističkih akata, pa na osnovu toga i potom nemogućnost brzog izdavanja lokacijske, potom građevinske dozvole. I treći problem nerešeno imovinskih pravnih odnosa koji pod sobom ima i pitanje stanja u katastru nepokretnosti i pitanje nerešenih imovinskih odnosa koji ima veze sa konverzijom prava korišćenja u pravo svojine kao i nerešenom restitucijom, da su to sve stvari koje će biti potrebne rešavati u godinama koje su pred nama. I da nije dovoljan čak ni jedan mandat vlade da se ovako teško nasleđe reši brzo i da nije dovoljno tek nekoliko građevinskih sezona da mi kažemo da smo uspeli da uspostavimo nešto što se u drugim evropskim zemljama uspostavljao decenijama, ako ne i vekovima. Mi smo, dakle, zemlja koja je imala izuzetno teško nasleđe, u kojoj privatna svojina nad građevinskim zemljištem nije postojala, u kome je postojao ogroman broj nerešenih sudskih sporova nad različitim formama zemljišta, u kojima nije bilo moguće prometovanje pravim korišćenja nad građevinskim zemljištem, a ono se ipak dešavalo, u kome nije postojao katastar nepokretnosti nad ogromnom teritorijom Republike Srbije, u kojima su postojale različiti svojinski odnosi koji su važili za firme, za preduzeća, a potom i za zemljište koje je bilo u korišćenju, u kojima je naravno postojala jedna permanentna kriminalizacija celokupne urbanističke i građevinske struke i u kojima sad svemu tome treba stati na put. Zakon o planiranju i izgradnji koji je donet 2009. godine je postavio 4 temelja. Mi smo, prvu stvar koju smo rekli jeste da sve opštine i gradovi moraju da donesu prostorne, pa potom i neophodne urbanističke akte, odnosno dokumente. I tu se sada sudaramo sa nekoliko koncepata. Danas postoje neki koji kažu možda to treba liberalizovati i po američkom modelu pustiti da svako gradi gde šta hoće ukoliko ima adekvatnu infrastrukturu za to. Ali bi nas to svakako odvelo ka bržem i efikasnijem modelu, ali udaljilo od Evrope. Ne postoji ni jedna zemlja u Evropi koja odustaje od koncepta, odnosno pristupa organizovanog planiranja i uređenja prostora. I mislim da mi kao stari evropski narod moramo da smognemo snage i da bez obzira što ćemo suočiti sa mnogim posledicama toga, moramo da insistiramo o tome da se unapred planira gde šta može da se gradi. Jer bi nam se inače desilo da se grade fabrike pored vrtića, da se grade hemijski kompleksi pored bolnica, da nam na svakom koraku ide kuća sa 2 sprata, pa potom soliteru 30 spratova. Možda to jeste rešenje da se ubrza proces izdavanja dozvola, ali ja mislim da je mnogo bolje insistirati da svi urade svoj deo posla od države pa do lokalne samouprave. Šta su konkretni rezultati tog insistiranja 2009. godine? Srbija je dobila prostorni plan, Srbija je donela veliki broj regionalnih planova i prostornih planova posebne namene, Srbija je, dakle, učinila svoj deo posla. Kad kažem Srbija, mislim na Republiku. U ovome trenutku gotovo sve lokalne samouprave, a budite sigurni svi gradovi, se nalaze u različitim fazama donošenja svojih prostornih planova, odnosno planova generalne regulacije. I to je po prvi put da ćemo, nadam se na kraju ove godine, imati Beograd koji je u potpunosti pokriven sa planovima generalne regulacije i u kojima se intenzivno izrađuju planovi detaljne regulacije tamo gde je to neophodno i prvi put da ćemo imati grad u kome postoje planska akta koje su sa dovoljnim nivoom i stepenom regulacije da na osnovu njih može da se izda dozvola. To je veliki iskorak.
I to je upravo posljedica političke volje da se ova reforma sprovede s jedne strane i upornog, čvrstog insistiranja da se ne popusti u insistiranju da se u ovoj oblasti uvede red. Drugi stup reforme na koji smo insistirali jeste bilo pitanje ubrzanja procesa izdavanja građevinskih dozvola. I jasno vam je da u zemlji u kojoj je pokrivenost sa katastrom nepokretnosti bila značajno mala, u kojima je katastar nepokretnosti bio u procesu tranzicije iz zemljišnih knjiga u katastar nepokretnosti, u kojima nisu postojale tačne evidencije za značajan deo Srbije, da to neće ići brzo. Znali smo, dakle, da će to svakako da izazove određene probleme, ali smo na tome uporno insistirali. Sigurno sam da će nam danas direktor Geodetskog zavoda moći da kaže vrlo konkretne i ohrabrujuće podatke dokle se stiglo. Ali u svakom slučaju ono što nas raduje jeste da će do kraja godine Srbija najzad dobije punu svojinsku evidenciju na celoj svojoj teritoriji, što je prvi put od kad Srbija postoji i što je svakako nešto što možda jesu druge zemlje uradile pre nekoliko decenija, ali je Srbija to uradila najzad, i makar i 2011. godine. Bez rešenih imovinskih odnosa i planskog osnova za izdavanje dozvola nema izdavanja dozvola. I mi smo to rekli, svesni da će mnogi biti u problemu da građevinsku dozvolu dobiju. Ali upravo insistiranjem na tome da se ove dve stvari regulišu, znali smo da postavljamo temelj za budućnost u kome pitanje izdavanja građevinskih dozvola više neće postojati i u kome će se one dobijati brzo i efikasno. I siguran sam, na kraju mandata ove vlade iza nas će ostati ti ključni rezultati koji su istorijski. Treća stvar koju smo postavili kao temelj jeste privatizacija građevinskog zemljišta. Opet smo se suočili sa velikim izazovom na koji način to da se sprovede i tu je nastala čuvena konverzija. Ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da se privatizacija zemljišta u Srbiji dešava izuzetno uspešno. U ovome trenutku 15.000 konverzija bez naknade je učinjeno i mi polako ali sigurno stvaramo tržište građevinskog zemljišta koji će sigurno sam onog trenutka kada tražnja za zemljištem kao i tražnja za građevinskim proizvodima, a to su poslovni prostori i stanovi, krene da funkcioniše, to će biti ogroman kapital koji će pokrenuti i ovaj segment. Sjetite se kako je bilo pre par godina. Celokupno zemljište je bilo u državnim rukama, pravo korišćenje je bilo u rukama različitih ljudi, pravo korišćenje nije smelo da bude u prometu, osim za izuzetne slučajeve koji su bili vezani za stari član 84 Zakona o planiranju i izgradnji, a to su bivši vlasnici toga zemljišta. Ali se ipak neki promet dešavao. I danas gotovo svaki od tih prometa bi mogao da se dovede pod znak pitanja i da bude predmet neke istrage. Mi smo, zahvaljujući ovoj meri, da uđemo u konverziju, da privatizujemo zemljište, da oslobodimo taj mrtvi kapital koji je ležao u rukama nikoga, svakako uspeli da stvorimo jedan moćan, podsticajan okvir za buđenje tržišta građevinskog zemljišta u budućnosti. Uveli smo i konverziju uz naknadu i ona izaziva i dan danas velike nedoumice, suočavajući nas sa nesposobnošću državne administracije da to sprovede po zamisli kako je rečeno, da to bude fair, da bude transparentno i da ne bude dovedeno u pitanje. Ono što danas mogu da najavim jeste da smo blizu završetka uredbe koja će da reguliše konverziju u skladu sa izmenama i dopunama zakona koji je donet pre nekoliko nedelja. I ono što takođe mogu da kažem jeste da je grad Beograd, što nas veoma hrabri, odabrao opciju da zonira svoju teritoriju i da odredi tržišnu cenu vrednosti građevinskog zemljišta, što je svakako podsticaj da se konverzije završe brzo, a činjenice da se u gradu Beogradu nalaze najspornije konverzije koje će najviše da budu pod lupom javnosti. Kada Beograd završi zoniranje i kada se uredbom definišu institucije i sam mehanizam koji, i to možemo da obećamo, će biti brz i efikasan i uključivaće najmanji broj institucija uz poštovanje javne kontrole i poštovanje javnog interesa, siguran sam da će i konverzija dobiti svoj zamajac i da ćemo taj problem, da kažem kolokvijalno, skinuti sa dnevnog reda. I četvrti stup je bio najzad rešenje jednog teškog opterećenja, a to je bio problem legalizacije, problem koji takođe drži umrtven ogroman kapital od preko 10 milijardi eura koji se u ovom trenutku nalazi u rukama naših ljudi, a koji ne može da bude prometovan i ne može da bude stavljen u svoju ekonomsku funkciju zbog toga što nije dobio sve neophodne papire od strane države. Mogu da kažem da u ovome trenutku, samo nekoliko nedelja
nakon donošenja pravilnika o legalizaciji, u Srbiji je urađeno gotovo isto legalizacije kao što je učinjeno u poslednjih 10 godina. U nekoliko najvećih gradova pričamo već o hiljadama legalizacije. Tačan podatak ćemo izneti nakon 100 dana od primjene pravilnika, ali sam siguran da smo i ovoga puta uspeli da stvorimo mehanizam koji će efikasno da završi taj problem. Dakle, usled nemogućnosti da danas pričamo o konkretnim efektima, možemo samo da kažemo šta nam je bila namera i šta smo sve uspeli da regulišemo zakonom i podzakonskim aktima koje smo doneli. I siguran sam da je svako od vas svestan da su ovo 4 ogromna problema i jedno teško nasleđe, bez čijeg rešavanja nije moguće da zamislimo ovu zemlju kao jednu pristojnu zemlju koja ide ka Evropskoj uniji. Prihvatili smo taj izazov i siguran sam da ćemo ga rešiti na najbolji mogući način. Stavio bi tu i 5. problem, jer sam siguran da će to danas biti tema, a to je tema restitucije. I hoću da kažem da bez obzira na sve probleme koje smo imali u međusobnoj komunikaciji sa predstavnicima onih koji insistiraju na naturalnoj restituciji, nas raduje i veseli što će taj problem biti rešen veoma brzo. Mi se nadamo da će on biti rešen na pravedan način kada su u pitanju stari vlasnici. Ono što takođe možemo da kažemo jeste da smo sigurni da smo insistiranjem na principu da vlasništvo nad zgradom mora da plati vlasništvo nad zemljištem i da je nemoguće danas 60 godina posle tih vrlo teških akata oduzimanja imovine starim vlasnicima ispravljati jednu nepravdu, nanošeći nepravdu nekom drugom, da smo sigurno stvorili okvir u kome smo obezbedili kontinuitet pravnog sistema koji postoji u prošlosti s jedne strane, ali sam siguran da u ovoj državi ima dovoljno resursa da stari vlasnici budu adekvatno nadoknađeni. Ono što pred nama je stavljeno kao veliki izazov za sam kraj, i to moram da kažem, jeste kapacitet naše administracije, pogotovo na lokalnom nivou, da isprati ceo ovaj postupak reforme koji se danas u Srbiji sprovodi. I mislim da je tu ključ i problema i siguran sam da je u njihovim rukama i ključ rešenja. Danas administracija ima sve elemente da radi funkcionalno i da radi u interesu onih koji žele u ovu zemlju da ulažu. I potpuno je netačno da novi zakon je napravljen tako da komplikuje procedura i da otežava ulaganje. Najbolji primer za to je kada država gradi i kada država radi. Je li država danas kada gradi traži dozvolu? Mi smo pre nekoliko meseci pokrenuli projekat pomoći građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize. I tražili smo od lokalnih samouprava da detektuju javne objekte koje žele da grade po ovome zakonu. Insistirali smo na tome da nijedan projekat ne može da bude sproveden dok se ne izda građevinska dozvola. Kada država finansira taj projekat, građevinska dozvola na lokalnom nivou se izda za nekoliko meseci. Zašto se istom brzinom ne bi izdala i kada privatnik gradi sličan objekat, sličnog gabarita? Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je do sada izdalo građevinskih dozvola za preko 500.000 kvadrata u Beogradu i u drugim gradovima i to za samo nekoliko meseci. Dakle, mi ovde pričamo o poštovanju zakona koji, kada je država investitor, može da bude veoma efikasno i pričamo o poštovanju zakona kada je privatnik investitor u kome očigledno ta efikasnost ne postoji. I mislim da se tu nalazi srž problema. Za naselje Stepa Stepanović, podsjetit ću vas, za izgradnju 4.500 stanova, negde oko 400.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, u ministarstvu su dozvole izdate za manje od 2,5 meseca. Isključivo u skladu sa zakonom. Dakle, po zakonu dozvola može da se izda brzo. Samo je potrebno da svi žele da budu brzi i efikasni, da možda žele i da ostanu kući i posle 3 ili 4 sata kad im se završava radno vreme, da možda malo vrednije rade, da shvataju da je to u interesu pre svega njihove zemlje. Ako tako budemo posmatrali svi mi koji radimo za državu i privatne investicije, siguran sam da i pitanje izdavanja građevinskih dozvola može da prestane da bude tema u ovoj zemlji. I mislim da mi nismo zemlja koja je danas na 176. mestu po brzini izdavanja građevinskih dozvola. Mislim da je to nekorektan podatak i jedan veliki nesporazum koji ćemo, siguran sam, u narednim mesecima i godinama uspeti da popravimo. Hvala vam puno.